Ghana de Shmaima Yamamu na chi no peba Sompa 106.5 FM Accra. E bronso say ye dey Sompa. Ghana today dwumedie no ye dey bremo. Na wonim say Ghana today dwumedie ne de. De obokrata wodo abadwa so ye de naposo brem. Ye bone tew 7:30 pepe ne amamo abem. Na mo so mo de madwenche no aba. Endpoint homeopathy clinic Dr. Duboatin. Kronoma boahia e wokumase. Ena enkran ha shell signboard spinter se kwa no so. Ena owo. Yarie bia ne endpoint any endpoint homeopathy clinic. Yarie bia endpoint a endpoint homeopathy clinic. Eto mo kan woni e Ghana today dwumedie no ebrewo Ajia special local food ye ne papa no wanya kwatenten kasa natural mineral water ya abuju nsuo time heba mixture eduro no ye duro se wonya biduma na chese woni pedua no wanye na bro TIME heba mixture nie ene ye sanso or time HH mixture and capsules eno de sa wodwo nso na wo bra immune system ayemra wo pe general well-being na eno nso wanya time HH mixture and capsules no na edi wakagina mu eti ye kamfo de ama wo se nuro ni mienu de eno an yasomu Yawie Ghana today na 7:30 na Ghana speaks by ya 8 a.m. pepe na ye de Sompa Rhapsody no na ye de abro Reverend Professor Joseph Osafodu wonu uni Akosua Aboagye ye bebo ne tew e de amawo ye be hyehye wadwene nya hyehye watenka ye be mo ate abrabos ne ye bie wani na you take your destiny into your own hands abrabo no sabio wabon a wo bre ba se wonya nimdi a wotutu bibia kama se wo pansumdwe ne ne je wa abrabo yi mu a wo hia nimde yenti ada bia na awrewo die atie si wadwene ne watenka so ne se nimdie bi wo ho a wonim ntia it is Sompa Rhapsody ye de beboa na ye Sompa Rhapsody dwumedie se de no ye chance ne ye the time with ex-convict ye de aka ho eti no amote Elder Dixon nka obeka ni prison experience a kire ye nyame yadoma wo kire ye beto asan komo no so na abate amoma eye drugs Ema bad time obey your drugs wo tete wudi awreho obi wo kura wo free mu agya ne ma no wo ho adentie na me bɛn no wo o hyiwi na cocaine waton abusua agapade nyina enam coke nti eye cocaine ne heroin ne ade tramadol access nkrofo oba koto bibi se mu ade na wo bɛyɛ nyame yadom kyena elder besan ba ne yato sankomo no so ena prison na nkasa ne ma bi koso wo ho etu okoda prison ne ne ma sisi wo ho wo mo bi wo ha ye form wo mo chi because e kom de no etu osisi mem oduane de gise wo ma me kwa ma fa wo chi ansa na ma mo oduane ne nyina wo kyena ye bɛbɔ so ena obi akɔ prison na wapi a waba no na ye ne se wasai e bi se wakoda prison wonu wako bai so ene nyame ama na sini yie etu ochina ye beto so Sompa Rhapsody so na sabre ye adru so idie na de obokrata mo so no a na ye de banteme kona mama birthday boy wonne onu ankasa ne nua ba o munyina nso ye wuku ada mama o makwa aba abedwafo me makwa aba o ya ehra enapa na bibia bokọ de Anope we sorry and waka thank you Jesus. Me kano bibri. Okay. Sanse ni awaye ne do. Edos. Te me ka ba akopa na ma. There be no I. Na Oheneyere abruwati anso anope waka thank you Jesus. Aka bibri. Waka bibra no. Manda na seso ma de pa che mo. So no a ekura mo. So le bo me de na. Oba no wadenti me boma no ai akwata no so be se mama fame na ye mompai akokọ batan o kata no butu ni kosua so as we go out follow us protect us in Jesus name amen be ye adwuma kra che me follow us hold our hand ai so you muda fire bro no one dey cry you Obrempong na happy birthday to you ye ma wa woda pa nyame enhyiraw amen won fan kan mawo amen omma ye ka akan newscasters memma wo mo kama na ye debo wo mu din ewurowura corridors of power won so kan ho bi amen na wonyame fo atamfo nhye wo na ase amen wonyame mfa serie enwura wo ne wo yire ne wo manyina amen wonyame ma watamfo nya wo da amen omma mfre ne munyam nkwa ne munyam mu amen omma radio adwuma yi ye kese na ye kese pa amen to say okorye no we soar higher and higher. Won't play with chickens, but you will soar with eagles. When you mean shall one sika bebre.
Oma wo ne ntem. Onyame favor wo. Na no anka say I'm pleased with Odomankoma Chiame. Imagine say Odomankoma wo na nyame ase I'm pleased with you. Hey, one e betimi wo I'm pleased with you. Many so. Odomankoma Chiame wo please me. Onyame nka sa amfa wo. Amen. Onyame ma ni favor na bia apono no. Emie bia pono ma wo. Onyame favor na de wo kɔ atitire nim. Wo say your talent will bring you before kings. What do much de no do beba ahemfo ne mpanifo nim. Onyame nya wo saa. Wo masa bio kwakwahwe akwafo na what do much de be ko nemom edipa atitire. All men insecure. Na wo ma udwumadi a wudi no enko nkan. Eti ema wo awoda pa. Ese nyame nhira nso emdema wo. Wadwumaden a wo ye de boa Sompa Accra ye ni so. Wo sacrifices ye ni so. We go the extra ma ye ni so eye enma adwuma ne tumpon no ye da sipi ye nyi uboni ya ye da se wo de akoma papa eye adwuma se wonim se Sompa Accra de ye nye boni ya ye da bi wo ya de ya appreciate ye ma hu se de wo ye ni so da bi ye mu na bofia ene ye mu na nimtia ye feeli wo sacrifices no eti Akosua na eto aso sa abrotia unu abema na afi odina wo da ne waka ni nyina rade man mo ma so ne na me ni ho akwa wa meta mese na wan go school da bi almost di me term na so de mama ne papa say na o mama ne papa say na no mo ba na ni ho me de mahu abrante eti omo na eka madam anwo no kran ko be pie fi ni kotodwuma ba so sam kase no ntimi fanhye ntimi fanhye this go pie e be ye nyame adwuma radin shra e na woda na say yofuna de eba we kwaku Odomankoma Chiame ba asase so amen na erade e ma no kwatente ahoden ne apomode no ana yes na ye die enso nya wo chefa eno na yes refrigerator de ampo hode ama wasentere ete sempo ano anwea onya okese pa akosi so be ye kese ne nhira amen ya ye be wi e bebo san nwum we ma wo ohima mercy ye menyame na waka se Obenye kesi sanyom no. Si se. Mama na he. Obenye kesi pa. Interestingly. Na owo me de Akosua. Na me beto no nkran so de Akosua. Wie. Na sisi oteme nchen. Ono so de Akosua. Wifi. Ono so de Akosua. Ono so de Akosua. Na ewu wo de Akosua. Na me so abeto mo ha me so de Akosua. Na wo yire so de Akosua. Wo ye nhira. Na me last born no odifo ono so de kwasi odifo ya ono na mo he ono so wo ne kwasi ada ono so de kwasi uchu mutan obeyi sa wo ka se yedie ne kra wo mpa wo ka se wo mpa kra yedie ne mpene ayi na kwasi ada for 9 aw da bi uchu mutan obedi minority leader wo se afenyo o say now you are running away mo be pepa we de me pepa sama ye diane san hira we de me pepa aba tomti obefa na me nua ba de akua na me de kwaku so de kwaku nti say we yes sound and secure atom we ene ye moboso ye na me what the Ghanaian Times wa ha Ghana's most authoritative newspaper over 4,000 drivers denied licenses after mandatory eye test last year DVL Lefona kasaya Julius Nikwe Koti, Chief Executive Officer ma DVL dia ba beto say adriver for bebre ni amom license fees oba ye kwo nani no nani nye emfa nani no de drive we nya yie wan hwe ko anu akohwie nipa agu eti eho asem no eda ha say S Maslock CEO extradited to serve 10-year jail sentence ama se nkrofo di nkomo sa eti nya America for na de krata ba bonte na maame ya beduru kromu ha na aban issue statement bi am ya hu se ye maame ya baba bepia eti eho asem no eno nso da ha aban so wo de tax incentive bema factories outside Accra se wukobie wadwuma no na enye nkran ha aban be hwese etuo bi wo ha obeyi ede afiri ho de aboawo a owura ampem a wo ye deputy minister of finance wona de sanse mi atudwant we eye the Ghanaian Times de obokrata nti obo obapa abrotia fabi so tabuta na afi wonso efa wo de bro Odomankoma Chiame anti mi so me wo eye delegate obokrata no
ewa hasenum na US extradite ex-Maslock boss to serve 10-year jail term. Mami said na senia yeti abona mane de akyeremo se Maslock panyi kwankyerefo akane na otua no yade a wo kyese sika twitwi di afa ne nsase nti no wo mu de ne kogina mu wo court ka so okosa no ho yade ewo America mem wo ko ye wo amabiem na enam sayo so nti no wo mu ni America aban no wono mo hwe emra ho nsem so no de enkitahudie ama wo maboa ye kasa enu da waba bedru o my Ghana mu a police for any prison officers no etimi aso no mu aye kasa ya wotwene mu ewo eye wonom so akache ho nsem no eda daily guide animu ha say no na yewra Charles Bisiu na sem no ano wo kyerɛ sɛ ekɔwie mu Accra High Court no portions bi anase efa bi a OSP witness testimony anase adansi a wonom de kɔɔye no wo se na ye kratafa be se aduonu miensa na mu aduonu enai de wo ma bo ato agu se nya de a wonom betimi asom amano ayeye no ho nsem no ya de a eda ha se nom kratafa ye to so miensa ho no ano minority condemns arrest of NPP members na se yewra afenyo market nu ada wo mra hyebedwam no na wo mo ekɔ atenase no wode to dwa se ene na edru wo mo so o wo mu nyina nka bi mra hyebedwafo ne sanse yama mra no ho bambo ene ho fa hodie ho nsem no ase ye de atwitwi fom nte no so wo anka bi na semra bi du ne kodu wo mo so a wo mu hwe ye ene mo ameka se edubre bi a wankasa amfa ho nte no wo so wo mu nyina enka sentia na ba mu mpanyimfo eto da bi a na aye no political witch hunting na ye tata wonom entimi entwa so Akosua de cartoon bi aba na o kyerɛ prophecy on floods 2026. So no prophet fit prophecy flowers for Ghana. We a question and I will be sir. Was here drew a brebia and any titu ye be sia fufuro no. Any a consha tell the boss not asumpa impusuno near diaba and a we bewu. We be yes into a since we be brebe no da sentiment tem for adi omu de nkranza wonom de omu de nankana hakura de bobo nti di fo am wa sen mo mutimi hye nko no obi ehun sensu yiri ba be yiro my Ghana nti wose aboaboa ye hu se no ya asembisa ho cartoon ya kyese Akosua so de eba ene anopei na yenwura mu wa ha senum kakra bia sane ensu yiri ho ensem city de kratafan ye to so enan ya de a wo kyese a crisis of governance and responsibility we say eye atorenchema na se oyenne bia na afonso ene wo haw bia aba wo se eye amamuo ene asudie ya yenni so na yenhwe nkorakora no entoto ne ye no eno ena aba ba wie ye se ya ene nkra ha se no nyina no nsuo etimi eyiri ede fa ye ne no ho nsem no eya de a eda ha se nom na me fa kakra bi de asoso na yetimi ede esi wo kyerɛ sɛ wo hwɛ eye America memu sania Obrempong no obra ana wofa wakasaye wo kyerɛ sɛ sania eniema esi kɔ wo ho no mu nyina ka sanya de a wonom bepepere omu ho atoto atu anase mizase no ebi bekɔ biem adwebre omu fom na de eni tuo ene akodie ni nyina nwo nso no iranfo akɔpagya wonom ti atobi na o kyerɛ sɛ enye sea drone ya eya adom ebo pia wo mo ewo pono so a enka nipa be semienu a na wo ho no enka we say the straight to homos no enche ho pe enka wo top ni mu a wanhwe yanka wo mo entimi ensori bia no ho nsem no enso yade aba na ebola yade no wo kire se na ekum nipa be se wo ha ene baako Ebola death toll in DR Congo climbs to 101. Nese we no DR Congo ena eho ensem no so no eba na yese eto da bi na ho se wabodwe se yade a eda ho cool bibi anya no wadanfo de anase oyonko de ne jademu a na wo so waboa ho akopepo bi anase sutini bi de akorakora wo de na ekokobon nsem de magana ha se nom na sania konfanoche abanya sabia doctors ye wo ho ka se wono nya adwuma biem no o sikat doctor stop strike after Otumfo's intervention Otumfo say to abia nyam kese asanteme renada wone doctors ni hia ye na omo se wo mate ase ntine so bi ewo ho a wokogya ya hwa konfanoche abanya sabia ne emergency situation bi mu a wonko na wonom ebehwe no ho nsem no wa hasendem di twato no o se rumble teacher cage for assaulting female students in hini Catholic school ya eno ewo senior high school no chese yade a teacher ni bi one wono akasa na kola ya wo kire na de yade a said omo sidi nya fam no na enu a ho kase ni nyina no ye de ema mu asese wo aprosifo akachi akwada no so akwakogya ya hwe ya wo hwe se wo behwe na emra no ba bi esefata no watimi e de ato wasemi ho we oduma kuma chia me birthday boy so muni enkwe ma me fa chronicle ntam na o hwe se na teacher ni wo da page 2
ewa chronicle mu na wadane ne ho akwa hade obɔ ne to ase saa wo bɔ ne sirem saa odinka nya ne sirem ne to ase ho odinka bobɔ na no so mienu ode twede bɔ na no so mienu ɛna afei ɔtɔ fam sɛ ɛsɛ ne nika na ɛhye no na pia basoro kakra ɛna ɔde twede efunyam ne to ase ho saa akora no so yɛ kɔkɔ ntimi nim sɛ ba o me sɛ ba de da moja teacher apafio 35 years 39 years we akɔgye certificate awie aye we nyina awie na afei obehu anagye code of conduct atwon asensan ne interdict na salary akam no abɛfrɛ kwagu so nka bi ma efie wabo ne nua ma ma wotumi so ɔtaaye wanhwe ye kro bɛbo na yere we say wabɛbo na yere pɛ wayɛ sa brantie na ɔkɔ otamaje no ayi committee 22 hospital hɔ no a okodi nsem hunu hɔ no a ɛsɛ papie to yɛ dem ra na ya bɔ ne ka 5000 asan mara ka sɛ asan bond kura awon hwɛ no nsi 22 jere hospital hɔ bio chronicle sɛ mufo adwempo ne ɔde aba na mde hyɛ ase yɛ hayi wɔ se sese upie mu ɛwɔ La Paz a enkran La Paz yɛ yɛ baabi amanfo di dwa paa sɛ yan hwɛ yɛ de oyɛ ne ne bɛbrɛ wɔ man Ghana sɛ mufo adwempo ne ɔde aba wabɔ ne taw ɛna wagya ato hɔ na se yɛ bɛfa se yɛ mfa Ghana mpanimfo no ɛwɔ wɔn nsɛm na pani a wɔka sɛ yɛ fɛ no Gordon me a me bra Gordon asarebedi ako wɔn de ka sɛ wɔ se MPP come back no ɛbɛyɛ deliberate ɛnya accidental sɛ de wɔn ani abre sɛ wɔn bɛgye tumi de afiri NDC fo nsɛm no nya asɛm kuma na ɛno no wɔde aba yi ɛna wɔkyerɛ sɛ page 2 and 3 hɔ no a ɛna wɔde aba na wɔkyerɛ sɛ sɛ kyerɛ sɛ kwatwe fosu ne nsɛm wɔbɛka yɛ nyinaa yɛse ya pa ne ho ntoma sɛ kyerɛ sɛ ne nyinaa yɛ dada akra ɛyɛ sɛ ɛnokora baako kora anim sɛ ɛka no foriata afei na ban attorney general wɔn mo yɛ nhyehyɛeɛ so wɔn bɛ meet US foɔ na wɔn mo extradite konoforiata ama na ba enti sɛ bebrebe na yɛ the process ya starting process na no krom de ba sɛ Ghana fo nim sɛ ne yɛ extradition process nyina sɛ ne ensɛm keka ya na hwee ni mu enti afa na wɔn de ho nsɛm de aba ha se ya wɔde maame sɛ de nam tamaklo atuonu Christine nimfoni ade abato page 2 ha se ya we maame oda sɛ de sɛ court waka nti betumi aka sɛ ɔkromfo ana I say court sentence so we guilty dia na e betimi aka say o kromfo na ma me no aboga na kromfo first ne dia na e allege by nya ka say a court no sentence wo dia ene ne judgment ne che say e ka na e ball no wadi for nti ene ye wo kromfo nti ma me wo nyina say wo kromfo ni sunu ne ban bi na ama na kowie sa I say we dey me according to the court birthday boy mama birthday boy and that's the ukuada o na no dey ye dey ya ye besi ye besi kotira jana no o se fika ye hye bi nyina ye me se pa ye tuntum they say mu wo 5 minutes into entem Yehowa beke ho ene tana ni miri forest case no ahonsam was the defense no one use investigator no no investigation no one use no as star witness no our chronicle mu a we de hon komo ne kakra e de aba enti memfa the Ghanaian public the new publisher e monitor wa ha ayi smart God's brain smart Captain Smart was we kogina wo gomuwa okogina ho se gomuwa west ada wate ho wo kwapre MP ho bra panyin ai edro ne so na wo mo se Smart se wo mo so wono kra wo NDC ni o se ase ne NDC party card aba bonte oh okay normal na NDC for na wo no se yompa ne cho wo mo so ma na so megina ho ma wo NDC for ho na kai eno a wo ko you talk no so a wo mo de ne nam ho se wo mo pa ne cho pa wo mo so ma no wo mo candidate de da wo ha no ho one more candidate enti ahon sam wa ha say the new publisher mu police and prisons welcome runaway said no yeah dio chese police for ne prison for and one more bi o mo sam say brai wa tu wo mo age no correct wo de ne kwasha kire ho wo godi dokuno sini ene enchena mfa emkwa ma 180 pesos wo enti the 180 pesos ko to na ma mi yedi yo eno ho nsem kakra wa ha na wo busa o asem kase enu wo busa will you be next to die asem busa no busa the rains are here into wakande atoso we the Ghanaian the new publisher and our the new crusading guy so the aband watch say ne ekoso the new crusading guy me for kwaku bako
wɔse asɛm bi kɔ so ɛwɔ sunya ahene ɛne dɔm ahene ntam ne nyinaa yɛ illegal mining site ɛho nkɔmmɔ ɛno deɛ wonya the new crusading guide a wakyerɛkyerɛ nti wobɛnya bi wɔ ha mempɛ nkɔ akyerɛ bebree na wɔde aba ha no wɔse stop payment of district assembly common fund cash to MPs wei yɛ citizen to supreme court wakɔ court kɔka kyerɛ court no sɛ wɔn stop sɛ yɛde district assembly common fund sika yɛde ma MPs no na ɛnyɛ wɔn na ɛyɛ adwuma no wɔn gye a wɔn de kɔbɔ nsa ɛno ɛnyɛ adepa nti wɔn nyae Chebi police commander under fire over death of 24-year-old gold dealer. Hey, asam kasi aba no the IGP mfoni e dia beto den. Sent to phase 2 no June 24 ana womo ebe ye bibia na mampani mahama akwakate sword ama bibia atumi akonkan. Tetegufo na wo afui womo chese womo wo mpotam ho no den river no ne esutware sani womo ye ho no enya asem kuma akura womo mra no metetete nsuo num na eho no ntimi na ho womo bu afu a wono kasa wa ha another pronso no de sikabotene 208,745 Ghana cedis e de akonsam government hospital OPD ho se womo fanye ho yie no we ye the new crusading guide ya wono so de ba ye ne ma me for the Ghanaian publisher fentwem tew na yewura kwasi plat e ban central adwuma mu wo ye okuni ni wom wahia kwadale abene ewom na eba amamu ho nsem so a wontimi emfa papa yi ho na wo bisa wo say NDC 2028 race Plat questions credentials of hopefuls na se enfonyire wo hasem ye general esiedu enketia chairman edman DC amanyoko yewura onmonyamfo Julius Debra wono so chief of staff ne de wo hasem no Dr. Kesiel atofo senso eda hasem wono na ye photo samfo de mo men no meyi enwomasua emansoofo yewura Haruna Idrusun so enfonyi eda ha no se nipa nai we say no NDC amanyoko no credentials ben na just as qualifications a wonom wo achievements wonom brabo bia wonom bo ya wonom bedi aye chini ya amanyoko ni mu ebetimi abo wonom afenkrata sem na afenso no wonom ankasa wonom identity ne skills ahodo ya wonom no ede ba ade na wonom ede gina so ede ayi sa nipa we se no eya asemisa ye Akwasi Prat anopay the Ghanaian publisher wode na sembisa tomu ewo animu hasenom na mama Pat enso na everywhere deputy minority leader Mama Patricia Apiejay na watch se ebraso se ye behwe na ye betu obstetric fistula eno yade o se wo se ye hwe na yetimi etu ase wo omaiga na mu ase num se be ya wo ha hodo ne abenedie ya wode eba beso omaiga na de hye so no ye betimi abom na yapam no na ye bisa asem bi wo ha se no we ye future bi a ne anope Ghanaian publisher wode eba ye was is Ghana's perennial flooding a matter of indiscipline or a symptom of governance failure we asem sebe ya ho hyeso ena yentimi enya ene pepepe ya yentimi fantoto akwemu ena ama ensuyiri eyira for my Ghana for na sa memuo no emu mpanyimfo ena ama adehye ensa esifom we say eye asemu a eye etodwa ewo the Ghanaian publisher mu ni amede etu apono ewo kratafa ye no etoso miensa na eho ena watchre se enei wonomu a wonom export so niema na se exporters any importers association no as Importers and Exporters Association of Ghana and a wonom edi abasobode ede ma empanyimfo se integrated custom management system ya wo mo de ba ye no abetimi aboa amane dwumedie so hyemagina bia hodo port ahodo no enema ekoso wado sikasem ntoto ye biada efa ne ntampa edifra esanse bi entimi enwunu emfa nsase na se ye nye no eye nkrata akwan so na bibia befo kwan ne ade no mo de ahyem nti no etimi aba beboa we ene ensem bia ma me said na nensem no eka ho na the Ghanaian publisher no pay what they betuja ye dase ye be phone lines in net for abem 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 obi edi kamba homa so hello Auntie Akosua Bache. Meju so original ni ana Yeah, Auntie Akosua na 37 kwa Sama ka cho se kwaku otene original de monene essence da bi ebe bitimi
Kwaku tema pacho maminti. Sompa FM mo baduma. Yeah, that's it. Mo baduma. I don't cranch yourself. Mo baduma nyamin sram. Mo baduma ifuna. Na akosua ma homa de se munya ba buka on na Sompa se e Ghana ye BBC. Obi a so yelo pa opeso kata Sompa FM. Bi o kata Sompa FM Ghana obi ate wonka ewi asimo bi ate wonka. Na dia aka ne de yo kata de o show dem kata. Yo anti agosia Mamentia MPP Panifonia, we were Dr. Baumia, we were Dr. Kokofu, and you were on board. And then Kosiana, Menkasa, Yana, America, for so many NDC new about Kromfui, Abre or Ghana, a domestic party or back from Kofu and this comedy. Nadia Kosia, you have done the man Mahama, you have a catcher, now point is more beyond Kotia, or you will pleasure Mahama there. One also award now, so all the and also. If we have 40 months for Nya, and I told you, they do open in the way, and I don't call Musia. You are only a casual to move to a strategy. I was President Mama, Memo, Colombia, Memo, Scama, Memoir, you woman, and a minister to appoint you, move to a strategy. I will not buy ammonia, the Moonman to move to a strategy award, and look at the moon. Now, my young upon the veteran, the minister, why we are pointing away. Now, the woman, my own church with you, churches, all black one man for the award. And yet, President Mahama, Muma, I will be a demand for good now. There will be Medase Kwaku 10 with time no aso 0260 196064 and 0260 196065 aha Sompa 106.5 FM Accra. Ghana today a brand soon Ghana speaks Ghana for H O imagine. Hello. Aba Akosua Aboagye. Nana Aboagye ni. Mpacho Nana Amwako Aboagye ni. Se ma wuso de Aboagye na kan ho nti e se de oya ya na me de Aboagye na dikan. Ayana odi esibo ni so kan ho. Amwako no. Esuboy yo. Ayensu ano constituency mamiti. Dikan. Nchia income national chairman MPP Yewa Honorable Boachi Ejako. And I look at the answer income chairman area Yewa chairman Ike. I'm not going to look at the ma party I think I saw the look at the Remember, I say and for about show so I can ministry and the class of Okataka for saying Abba and Papa Abba into the name IFO. Even the Kasa Abba Papa inflation and one who go to and the inflation our single digits. Nothing pure water avoiding, bottle water avoiding, maybe be a full air for not inflation now from a so far Sompa and in the end. And it's about that. We want to be almost and the Takuyan Sphere or Union and a tour of my Ghana. Since I go for the video of my way, so not of people see Agana 111. I'm a Ghana for to do my Ghana Akuyi. The Apaya of Takuyan also Obama Ghana for a one tom, not the whole back, not enough for the Yako Yaya, the chef, and I'm to do. Now, what's the hospital is not very soon, and we pay, you know, you're 24 hour market and the day here to Okusia. Meda se Nana Mwako Aboagye Esuboy yeda se 0260196064 and 0260196065 higher Sompa 106.5 FM Accra. Ghana today a bread druso ye Ghana speaks. Hello. Sompa mame Mama watching and anopai. Meju so me nana kwa me Mr. Ni Bota and anopai na mesu ngenka badi yeda se ye new boy town for yentie we. Na kakra mekanese we ya ban ne se wa dwempa se amambo papa no bebua ye we kufu ado ne ba omi amambo mbebu ye de ensem fata se yisiri ye record bukura be we yo mampani wo bibi papa to be ya mo man ya agenda 111 atema wo kai wo start agenda 111 oba bia mrefu a ba bukura what money aga bi pa no wo mo man no ye we kufu ado de oba te o man ne kete ne fansam enga wadwe papa mu no I think it's to started there 5, 10. Who you know another so at there. And they were 16 regions in the Papa one. And every region, the uncle started 111, you know, started Kaka. So, Papa Maso, we will say their word to the Papa Yabo Mano. Let me say, for the HS or buyer. If the Papa Bear Pan or you boy, it's me a boy mine. If you can't maybe be a set the tip on some year. You were on the money, Mamma, the answer in you. And then I'm a be a coach here for that or money to me to go. And then the fool and a dollar from. So I said, our agenda, I market here to see 1 tuna per some for the you step by step.
So that I know Papa. Na yen support ni and ensure you define and now you name my funny and and no my ball as I know go Medan se bemen na ya no achie busuafo nyina ni boy time for amaye se wo momfo mo fidie ne Sompa 106.5 FM akra na ya ba a ye bebo ma brabo ne mo new radio experience 0260196064 and 0260196065. Hello. Mema wache. Hey, so for mama Domini. Sompa kamidi ho. O sere ya ta wuri bi ka wo. Meti mesiri na frim. So for mama tio. Yo papa no pende. Me penche mo de fama na o me akotia o income data ka o me organize papa. Jombo du mo tita bo me tell. Je me te papa je ske mi tell. Edenya mi ase stop for my CEO e mama slow. Etinye bedu o mai. Na metre so mama emra no enye adwum. Then obi timi ka so che mi de timi tam ni free die e de se pie bo Greater Accra no. So be de pie mo fi US e be du Ghana bi na emra ni senye adwuma ne mfa ni tirim na e sika de do ko akodi mi che no. Onfo ya de mai. Metenye administration we ya minim tetini ka kwa me nwa award. Ai ntu eyira for mo maji award no kura udu mgeta no amena eta ho no. Ntu na botokro ho nko je ho award. Enti Ghana for 2028 ni decide ma Dr. Mahmoud Bawumia oba oni nyamenye ti. Medanse sofo maame dome Sompa eka odin ho 0260196064 and 0260196065. Hello. Yes. Awurubo na dem no. Awurubo hu da. Mama, facha me na high market na me bra me ntwe. Ene me te wonka. Na facha mama ho ye de. Nyame adome ho ye pa. Da awurade ase. Nyankopon sha papa no mapa. Obrempong apam da ni teri. Nyame sha papa ne abra abusa fa mo nyina Nyankopon sha. Alfa nka me tam no. Yes, that's it. Nazo nka wasa mo nko. Mango. Mango ni mu dia so for mame. Me tia papa ba chaw. Na we me akosu awusu. Greater Accra woman organizer. Ababa one bojuma papa. And the entity for mu serious o ko to delegate. Greater Accra woman organizer na we me akosu awusu. Ono na eko. Let me down. What change Ako? National chairman. Except for Papa. Oh, what do you then I give door. What I'm a town was on work at me. And what the other be a concordo communication director. I'm going to put you must say. Papa Bawumia, that's the president. Yamisha. So, mommy, and then calling here, Papa. I will tell Boga. Here, Papa, President Mahama. Papa, there's why you find out to me. What was I going to now do Samba? Hey! The president of Ghana, I could find me too, Goya. I can move Canada, I know you so pray, and I got to pray. I got some train, so you fire, I got some train. I got train. Medas Awurubon Chiakantamantu Funyina Mayese, Obunkosua and Sompa 106.5 FM Accra 0260196064 and 0260196065. Hello. Honorable Sompa ma papa diva kupe. Me pesa me kaya ba o ma sire na ma edi ni kra mi refi di no. Overtime. Aboso kind bright. Yeah, Sompa ma vidaso. Me so be daso ha. Aboso kind some ho ye de. Nyame adum ya ho ya wabutu kai Mate ya pa nyame ka ho na ombo ban Medas and it na so mo ya this small my Ghana mami kai ye nyanu mo wa mo any trouble for say ye nya onabo apolo IFL in the common sense or call deputy community officer that's the second so on kind now mo to abamano that's na onabo ashimo follow who no road Greater Accra, Chairman Papa Bakupe, on also Silla on our cameras,
Omunkan Papa. Carry my captain in network who our CDC. It's young as a man of faith. On my Ghana, the teacher of my own. Young past government, MPC about. Abura, a mobile ball, my way. Nyama el costing na every abandoned on Nyama dia o man yeni. Drainage a yeta omuye e de bo man It's a omutia ya magana kwana. Paluku Dam. Former 5. Bright me dance Obreno Aso Mentua so higher Sompa 106.5 FM Accra 0260-196064 and 0260-196065. Hello. Good morning. Good morning. Nyamia do me free fani Kantamanto. We are free for Kantamanto. Said you can know. Mate free for mamiti wano pe. Mumoni ejuma pa mo yebo mangana. Yeah, that's it. Na ko nshiramo o ma mo nyanka ni ajin ka kapre ni abrudia. Eto chi bi yenchia onabo boachi eja incoming national chairman NPP. Le di maximum man no that's why the delegate me mo pani boachi eja fu. Ye ka wan ko andia ani boachi eja. So ita ko dia. Ya na ndi boba ya no mo kitense dia ya na ye ndi o mazi. Oni oba ko de dia se ye pani me ya. E na na ku bodo ne ba umi ba ye. And yet, the woman you buy it. What would you get is to the Indian fine it? And all the drama machine gets me, you price me, you bought them. And you buy so be fine your crown and you so for him somehow, band very ready or Baba Farmer. Mobile machine, and then Galam Face and Masters are putting a movie to Galam machines in a way. If you are not for mine, you for Eddie and Yama Bravo, mine, mobile mother, and take us here. Mammy, I'm to obey. Yes, let me breathe. Mamu Mamutimu Yamude. Yenim get every tell I know why you're on my way. But you were bidding at somewhat deep and Ponya him to Nadam. Or by your man or my penny, you were Mahama. I said that is a bodyguard guardian for play that the permanent die. I'm not a walk out of my chemu. Mammy, the phone there, what was woe. As the best man had not for to or ye free. Meda Sibebre, the free for Cantamanto, Yada was 0260196064 and 0260196065. I hear Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Hello, Miniaba. Yes, Bemena. We are Bella. I will free here. I'm free. Are you? You look up. You look trouble. Yeah. Ya mwakwa baba Sompa mayentie wadwenkyere Ghana speaks. Did I say? Many aba menso nyi aduma kwase na makuda. Oh, any advance happy birthday to you, Bemena. Did I say? Kwase ada nyame enya okasi no nhyira wo. Yo, ya da se. What was a question Mr. Monicha, the incoming national chairman on the Aboagye Japan. Felix Yaudan Quarter away friendly. Now the Eric Nat on Rita second wife, regional chairman, Janet Papa. Now, the American is a company man. Orban or country says, Nabian Duma or Ba. Bia, what I can see Cabiano, or best man question in one and baby. The other do yet pet and this is what a man from transport or by now or 6% from a trip. Give me to us to you. If you have my media, you didn't set the week. If you have a woman to them, because I step here in your thinking of what happened in my president of the will be killed. Woman could be Mukakaya. That idea is something. Mate Yemma advance happy birthday. I hear Sompa 106.5 FM Accra 0260-196064 0260-196065. A brass to say Yama Ghana for Womuche Womo Adjune. Hello. Nyamia Dum Yamigu Swish, Maminti. Communication of the Shama Pumuntuman and Abai Oko Deputy Communication of the Punkatamaso and Almighty Collins. Amamali Chubu Pubi, a Jubian Cadem, or call the communication officer, Chubu for Muntuma Collins, all of which are put papa. Oman Banje, Omunzanche, Snaya Wiza, President of Ghana soon. Muntuma, now come and get the member of Conquino. Sister America, we are coming. What the last may catch your say, the year Conivia,
Hello, ABC. Sir, Oba radio no so now be command ye be ma de bia mekate me mpesa. Sa de na ya ka wo Oba tie me pato tie. Enye wo na wo be kire se de esi ye adwuma. Eno me tie wo de wo ye ne nye. Oba kire wadwe wo me command munye you don't command us. Mr. Ye ne ye adwuma ye me pato tie ye professionals. Ye prone ye tie nti yenim de ye etisi ama platform se be kasa nye se de bia wo baso a na wo ye se no adwoa se de wo si attack na it was really wrong na me tell them say ade na be ka che se enye fe etimi se wo ba ya ma wo opportunity 1 minute 30 seconds kan wo de wo wi ana wo kɔ na munye ni se musinye ni se mesrew menye biem e ba sa ye be block wo number no frɛ kra ye mfa mesrew e ba ye nkɔ ma minti o ma me kɔ ma tem me che mi ama ban se the one Kaya, Nessie Foko, strike no. Minister, President, Kata, Murphy, and people cocos, or 5 minutes, Kata, back. What said Dr. Fosso, Minister, and people Kata Murphy, or 2 for Kayano, and I there, back. Mr. John Jaman Mahama, Vice President, sure, any minister said, yes, to Abamamu, some of them, sure, now reset in any tumor, such as the industry for Blomco strike war, could have been the short to them. More I just said, be a man for you. Now I have me a moment, not a master for you. Most said, Moon Kojuma, not Obi or Tin Channel, and the Becassaman, and Mutia. Moon Kojuma, Mama, yes, to Abama, Obi about Jamacope, Obi about Jamac, so be for respect about ya. Mama for next year, a mama call, Sako, or Copatina. Medase 0260196064 and 0260196065. Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Nyanya sum jenka o meniaba. Enka so pa menu aba na mehiani. Meniaba only about road screen of the areas ni wa shamalaba no. Obapa. Anopeje nyame ma aputre wati family de man bonite no wati. Enyeshe magiatum. College the do attacks I ha identify che. Metiase enyeshe. Meniaba na no pe mame boy Celeste John Dramani Mahama Baso any vice president de mame na na dia de mapoku. Any appointees ni na mo mo de papa what Ghana no nyam. Na meniaba I hope say ye bu obi atem amono ni na obaga na ha. I hope say nipa no so wo lawyers a ombet me approte atem na omuka etu nipa no so no ombe se omudi kokoti bi ana meboa enti enye se ye de edugita mekobae na ye de no ko hye nsa omo ense nsa fa no kokot no mu bisa onu so na no mu esem because no ni Ghana answer na ebu aten no onu akasa ne wanka na no mu sem aka atem na omuka no eye no kure ana anya no kure enti mi say enti collect no enye se edugita mekobae na ye no ko to prison eso kokot no mu bisa onu so na no mu asem so na yambisa ni pano na enu mu sem a ye be de ahu se nsem na omuka se wadi sika na wa patika se a eye no kure I hope say Ghana em na edi ejuma na me sre president mama ejuma so a wo ye no won tina o ma nkofo bia ye from NPP collect betu futu agu na enu say on pama appointees we pama appointees we pam we wa appointees ni na omu perform very well and disappointed ni na ye juma super ebo o me e ti say NPP collect no mo omu benifo no enye de say yam pam we a eye ntro aye da Medase queen of the airwaves medase pa queen 7 so de ode abaye da se 0260196064 and 0260196065. Hello. Akosua. Yes. Collins ni. Yo, Collins amomole akwaba mamintie wanope. Ya kupo nshira unso. Then okay na aya na maternity ye eja ya ye be sa. Enyeshi. Ai bo ya kupo nshira pa. She le tai kase obi ni ho a watisika ware ni tamfo da. Aje ni odono. Anything utie milianuma MPP other side the opposition for ya ese mo beka no aya na sa shiga na fubufu mo kasa mo front barrier current one your former vice president Dr. Mahmoud Bawumia after election the heaviest defeat in the history of Ghana MPP and the Ghana fortune say MPP na ya boni party Ghana for when the what's mutina mo kedie
When you bring the money, somebody will separate Kudifa, Ghana, Ghana for your see, my you say, Ghana, you soon a family. Ministers are one year those who African year the more. When you mention Nayada Kosoria, Muslim Saba Power 2028. That was in fact, I hear move far back. The good people of Ghana enjoy a better agenda after the Mahama and NDC. Medase Collins ya na wachia amomolefo nyina ma Medase Collins amomole na wote ne nka no aka nipa ennan na fe media baby 0260 196064 na 0260 196065. Hello. Hello. Me ba cho mini abema ben me hia ni. Hey! Sompa Akosua originator Mete won catch papa. Adenti na won fra adan ya. Mama, etem bi wo na je wo ti na wo fra. Wa ga wo kata na kopro. Oh, na mpacho anope wedidi because wa kai me anope mpacho wedidi e. Anope so udidi e. Emoni light soup. Because me am Sompa Akosua eja ono na no pa bia otimi di enya mo 18 so na wanya benkwan tere bia na wanya mo wanya tere bia body ampesi mi se oh meti Sompa Akosua kan ache e wa ya de so afre me pa choma meti wa dwenchire sometimes so tore no we di tema o ya wan ya mu etire ya wudi di ntem no mate mama asem ye ni do pe ye ni school there na that omo mi ese company company tenyesa en kwala ni be komuno enye yede ala ku se en ko trena ye ndi en fama ye time the wood takurani ye dani the wood tani ye dani but the authority for your school of this year I would want to say kana we are saying can be a bar here that yet then I allow to Namusa money make me Mate. There can no more come one. What was the best lady? You told you the guy 208 President of Walk of Our Company and so on. I'm here now. No more office. Oh, what you go. That time now, Honorable Ibrahim, I'm a quarter star. Assembly, machine to a purpose. A quiet penny or two, and you good and not ready for quiet. And in the end, Mate Sompa Akosua wotam naso medase pie ne oyete won kan tintina mede 10 seconds bi kan ho no 0260196064 and 0260196065 kan nipa me nsa na afei ya sorry so hello Medo. Hey no krasanie Medo ba ko pe. Awuya dia. O siri se dia. Ebacho emuna me dibro December no wedi amanasa. Oh, Medo asandi de da imagine no. Asandi de. We gba mi wa ken yemu se ka mi sele ikura nanka mi se dia ba em so profession. Naka efa no cross and patcho ma mintie wa no pe. Medo medasi, medo nyame mama abotre wati. Yeti ase. Nyame mama abotre. Ye wa abotre pa. Chief of staff. Na me mona baso. The wisdom na ye papa bi efrimunti if you are me for no na mintia na chairman to surgery ana jo asamai Mr. Amoba for no so ba na chairman ana kuja ko na statement obaba ye be say MPP for omo koma no ntomwate ye gifie enwotwi ade de mam ya kwan a mo ka senye ye gata se mo ka se na mo ye fa ho mu minister ye power no na cha adam kwa ye se twa pola tax
year this country did the man no or the Korean empathy. That's a year in Nara tax no. And then on man penina no for the TV. And now Konya and I know the Bohuka. Not still Nakonya Grass I think Ghana for. And the money no ekasa. To Yampia and the Munya yes. And then I'm with me. Mamma Mopania Mubabuya and no my Ghana. Ya consent no. Ya huna mani so unifying and your mamma Mopani did I mean so unifying. Ya babo jonda mani mama ni mpeli so mo koso no mu man na say me da se no krasa ka nipa mienu hello hey ben ni ekwabenya me da se uni mo nua mami ntie wa no pe mame mo aba na me shawdi se apena bring na na onya ye ho abotre sa akuman me da se okay ate onshira onso yenko mami nchia me MP honorable Eliflima Klugu enanope na men kan say NDC delegate say follow who no road honorable Ashimo onimde stay maintain as regional chairman of Greater Accra na men nchia me MC honorable Agbo imapa obo na MP and run so to na MP namo no to amanfo for honorable Eliflima Klugu MC moyade na ye ntutu ball nguga temo ye hu chenso ta ebidi ye nyaw se ni wunya ba ko di wunya di nya enko di Eliflim honorable ana so mampeni jo ma amanya wo na wo ye wo yensia very good attitude that's a bad attitude we jancho now we actually the MPP from where sire papa ya mamu 8 years montimi anya kwan abamba 1 year 6 months 18 months ni ono no onye Ghana kwan ye green Ghana for ho inti family a de dia moye is Excellency John Dramani Mahama Bede e be ye Ghana kwam said nam tamakla ye jeli no ye jeli ndeda it's not police for me a prison for ko shia am de ko prison straight we emfa jo mama ho biara se what ya say ni be some minority said na maba then omo ka aka afa keno koriata ho omo ye de sa na said na ye jeli ye ko fa na aba Monsanya press conference bi na mo dio bokra do ye dia mo ahye mo nsa etie de na mo ye enya mo fu na mo de bre ene mo nya no kasa be ko ye nya president a owo abodi twere o twen hu me na me ye president a ka mo mahye mo nya akokun sa president an ka ye di mo asem oni na me nya adwuma me nya ba asem fa he me da se Collins ye chia kwabenya NDC fo nyina me fa de wo twate okra hello good morning me pacho me nua ben me hia ni me pacho ye Sompa kwashima yeboa hey yeboa bibi aboko de yaboko adu mama me no kasa ya che ma wo na me di wie ma me tie okay me da se 2024 ewe to aba no ye nya centrofo bi a nso yiri mom ko gina FCC ekobu nkotode wo nso mse nso yiri ama be sansa abanbo ne o ti se na nado eti sunti na nso yiri ene centro ni no ko gina onakasa ni no oyo opponent onakasa ni membo ni onakasa ni no okogina okubu nkotode FCC se nso yiri afa no ntiase ene ya nso ato a yiri afa akran san centro ni no ko gina nso no ntwa no fantre president ama se obo minia ye ne company ma be di president nso ne na ye company ti etucho no nso abreso yiri afa ye hu sa de no abrante bi ti friend rap also ko dia Malam Johnson e ko ye demonstration ti ase Malam Johnson ti ase se Accra ye Ghana ye di 60 years ni nso ato a Akosua ato so a ye sa abrante no mu ye omo wan na se mo political interest na mo pe eti na ko dina ko ye sa de no oye tla ye kitiro mai sa o ye bebu na ye neutral ye kote party bi eti e megina o be o ye youth activist na wo ye demonstration na sa na wo ye ma party bi sa central for ni na munyi moni na mu ko dina sa bia ho na ko sa pictures for me da se yeboa ye chia empanifuo nyina ashaman ho nyina sa yeboa na ashaman kwashiman mo yeboa ye no chia kwashiman fuo nyina
amaye kama pa eti for ansana ye be kono ye di dwataw na afei ye the birthdays kakra so na afei Reverend Professor Joseph Safodu waba betena se wo Sompa Rhapsody na waba ma ye futu a ye de bobra nyansa ye de bobra na tenetene ya dwere ne ya tenka anopa Sompa in the morning Rhapsody eno no time heba misha duro ne ye duro wono mu a se wono mu ato na aduane nya wo de honam ta ye wo ya malaria house se de mu amunim no ensuo na eto enti hwe ho yi wada woroma enna ensuo no so tata ho no a na ntomtom no omo pai nkosua no omo pai nti ena wona mabonten wote trotrom wote taxim entontom betimi akaw wo asode dem entontom betimi akaw eti bia wo bia entontom timi kaw eti nom time heba meshe duro no ensu tobre yi mu yi eti entontom no wamra no na bibiduro bi edika wo nipaduam eti ono otimi se moja we yenom entontom no ha unzo obrempo entontom no abeka se moja we we dey onu ne ho kwa so si wo ho obe uze ye we dey se ma ye pra eti wonum time heba meshe duro na ye wiye ne ye wo time HH mission capsules na no de wo bi a wo dwonso a wo brɛ wo immune system na ye mrɛ wo page no well being wo pɛ se wo gina wo na so a eno na ma ne mema nyina eboa sɛ wo pɛ dodo atu a no abomodin aba bi eto nro bi wo herbal shops ahodo ne mom frɛ Dr. Tafrija ne nana de nubana ne hama eja no wo 0244417669 0244417669 na wodem na mamemfa wonko ba bia wo yare no eye ne end point mede wo ko ba bia wo yare no wapem wontimi mmabiem ye frɛ no end point homeopathy clinic mamemfa wonko ba bia ye fa homeopathy so asa wo yare ye frɛ no end point homeopathy clinic end point homeopathy clinic said ye wo bubuo fa ne bra ne ensa ne yare die stroke amana ye mobo yare timi mu atamfo nya wo na enya yare sa bia ebi wo ho mo soso wọ́n sẹ́ wọ́n mo soso yare ne so na sẹ́ wọ́n mo krokro no na de da ye da bi end point de ye tu ne say home if say gidi say dua be wo won ye nsensene ho na emom no ye tu ase end point homeopathy clinic end point ema wo ma me wo papa no a say stroke amana bubuo no yare bia na no wo the instant manaba o ma ye research based de adrobia ba ebe boa emema enyini mu no na mo mpamu agodie no ahoode ne wo fom no ye the instant man no abrew enti nya bi ebra obefre Dr. Duboatin sa wo nkran ha baby efre ho shell signboard no spenters kwan no so eho no a na head office no wo e na wo komasi akrono maboa hia e na tema community 22 physiotherapy massaging awo obewo e wo end point prostrate no 867068 and 027-423-4321 027-423-4321 na Dr. Duboatin number no aye 0244 867068 0244-867068 enti a birthday boy bobo so na fe yemfa de aka ne yensoro so na fe Reverend Emetranse ma me se si ha ne person ne Sompa din komo nya homan simple kra o de person ne Sompa din komo nkomo bia pese one Sompa di bia te se Sompa nkomo ewokumase Sompa nkomo ewokumase ye nua ba na ya asewa ekutamu den a okutamu brane so pa na wono nso de nyame de awura ni mu no ono so de beche obi adanso enti ono ne de ewo ni mu no ne uniqueness ne ebepie na megiri sasanteman so ebegina tum na wo mo etie no yenkwai enti je Sompa number no say ye adwatonde ye hu de wuru na apese wo announcement bi apese oye abasobode bi a otre pese otre yen kakra e wo kwan bi so ni nyina e kwanda ho je SMS WhatsApp message WhatsApp wona voice note Telegram anasa opese ofra 0531 886 216 0531 886 216 tiebio 0531 886 216 na one yen abo enkomo sa kwan ne so ne santi osode anopa ade bia ya won tanye se wo taya ya nka bebo apa o de wani beti kura no opa ansampo no betwi use no di kan no msuo ana se wontimi a wonya twi use wie ya no msuo na hwe ade o de ye ne sa da bia o kodan so a ya no bi na hwe ade eno kura na ma odwonso mu kura asesa tio ema honam no bibia ye boko eyi efin bia e woni padua num efiri ho na bibia ye fine na emom ensu a honom na ya hwe nchen hwe wan hwe se ya tworo ho CASA yade na woto ensu na honom no se ya tworo ho CAS enti
when you 15 years okra de kan ka won fie ne ho deda mamade pe bi to ne beboa dwumade bi awudi ohia nso wase no kasa natural mineral water na American fo e de ama wo back hospital na chi wo e wo Taifa nkran ha e na Kasaloma Ventures odi nso e ba ye no wo wase se wo pedo do na watu aton a obetimi afre no ba bia wo bia obetimi de abrɛ ye wo ne sachet ye wo bottle nketo ne akese e na ye otete adaba dispenser no ni nyina bi e wo ho gie numbers ni 0206 469 430 0206 469 430 na one yen abo enkomo kasa natural mineral water abojunsuo Abojunsuo na yenkodi aduane pase beye benya nkwatenten e wo Hajia Special Local Foods ne nchen ose anopei no wotwe abo be kona ye hyehye eno nti no mesro wado pa aduane wo wi aduane ne woni mredi nyina no fakogu na be mesansa daje ni ho ene uja wadwuma ho ede akwakono aduane eno nti fufuo ene nkwan bi a wo pa bia no bi wo ho banku yede ye hyeto kama bi ede aka ho ne yede tilapia so aka ho de ama to safi wo ho wache jollof rice fried rice wo ho konkonta na sabete aduane bia da wo pa bia no wasan delivery esa aka ho nti wo dia ne se wo behwe no watimi ate na ho mabofo ni mu na na kira kwan no ade a wo behu no wo hatwokwan no so ben mame na yi no atomic kwan no so ho pe no atomic na ai atomic kwan no so unse hatwokwan no unse wo fi ye wo atomic runabout and ye wo atomic junction nti wo ho na Hajia ne hyemfi no obi bisa me say atomic road and say atomic Hacho road to the way the be simple no ye Hacho road it do the Hacho road okay transition no and then the pepe washing bay no we say transition in China washing bay no wa and na DVL for so babie omokwan bia e kwa ashoman eno so ano ho no a wo bebo awura ho na Hajia Special eti Hacho atomic kwan ba ye nkyeremu ye ma ntina me hye deja ho no ma nti wa ya de ye da se ebusua no na wate no betimi afre wonom e wo 0246 359921 0246 359921 and 0594 797215 Hajia Special Local Foods was say aduane pefie anyho we na ansana ye be kono am say your birthdays kakrabia ye pese ye di etudwa a glorious happy birthday near Dema Elder Samuel Kwasi Ofosu Apia Church of Pentecost Abeka Central Assembly were a very good gentleman pa nano ye call Kantamanto say Sompa Obi Bas and say Okaya ye call Sompa Obi Bas obechia ye kra Kantamanto nti ha eti obechia nti Jeremiah Simpson na de Emma Elder Samuel Kwasi Ofosu Apia Church of Pentecost Abeka Central Assembly ho enwo we ni papa nyamishra no na wonya ne kese na omwa no wote o se mi Kantamanto mi hu se ha ye fese da ne mo be decorate at se de obi ye wedding wa ha no ono na ni so se de Sompa kra yesi ba ne paba ne so pa no eti from Jeremiah Simpson producer no de ma Elder Samuel Kwasi Ofosu Apia ya ma ne tin kwasa nyamenka no na special happy birthday de edi kan de ama Obrempong ye on de efie mu fie iti edi kan de ama dada Obrempong to aso mai me wa birthday bi wa ha na happy birthday enkoma Madam Sophia Akins oye adwuma ewo Okrakwadwo DA Junior High School ewo Okre District Epuemantamu nti Madam Sophia Akins happy birthday we every me amebra Ebenezer Apia Rakwakuno no CEO United Boreholes and Engineering Works na kache eno say yemfa birthday yi emfa ma Madam Sophia Akins awoye adwuma ewo Okrakwadwo ewo Okre District happy birthday Nyankopon onhyira wonte nanim kyerɛ na wonye okese adom ne hunumu no nyina no wonfa ne nyina enom wo kama pa happy birthday na mami hwe bawa bedu Patro teases be a breme ha. Sir, Bawa Noa from Bonetewena from Bawa Bedu to Mr. Obrempong. And I'm meeting Mr. Nadia. No Obrempong, you Mr. Deda. Obrempong a title that. And there another title. From Bawa Bedu to Mr. Obrempong and Akwampoma. Happy birthday to my one and only chief commandant. May the good Lord continue to bless you and grant you all your heart desire. Prosperity, long life, good health is what I seek for you. Oh,
Amen. Baba Nyamisha. We any abroti was me chat one sorry so. Me chia obi erade NGN free atamfo nseme de no mada ne da pamaye. Amen. Oduma ko achia me birthday boy. Mame. And kinky ye bedi. You just hot kinky. Kinky no. Be na oduma kuma sketching so. E dey ade foforo be ka ho. It's a kinky party. Nanka ukwada so den kinky ye nyina nka ye fasting o. Nka ukwada fo nya ka me ka brewati no maka ho ye nyina ye fasting na aboa. And no. Why no? Oh yeah, fasting. No see. No nanka me senka fufu no se nka me di fufu no. But no amani ne sa. Okay. E ma ne kwa chiri kura. All right. It's a na obe break fast no. And no ye feast. And ye feasty. Kinky feast. And na odumankuma crepes. Odumankuma we no dey say bibia from odumankuma kitchen. And we odumankuma kitchen. And odumankuma kitchen is bibia jimisi. And no mete pam. And na ekoso. Na wo metia na wo fufuo ntimi ntwa fufuo ni bi mre bi. And no na me ka kire me say wo sorry a. Wo sorry a. Pam na no yire she kire mo. Onko a. Na no Monday is me ho na admin frame. E da ba ya benkwan no. And da na se ebunabunu. Ana nkaten kwan. Ana wrewre nkwan no. Ana se aponche krakra. Asalmo wo mu no. Aha. Abekate konto no de na nse magya di. First na me di abekate konto no pa ba wo se wo nyini a wo keka niam bebre bomu saa no a wan hwa afa wo yam che abekate konto abenkate eni kontomre mi so no de na me di papa sa na immune system no ejina me ba just still immune system no ejina so na no ni me system still ejina so still na system no ejina so it was energizing still na krati me papa mo say ono na ho system no still ejina so and say e was say o preserve ni o no na na nia efira chire ba be ka o dane no enya yie mama ya no o dane mo ayi nya minshira wanu enya afuma wie ayi nya minshira o tane no entane wo braso akasa wia o abrewati awie wa wie Rhapsody time so sister wie Akosua nshira o yes 9 atani yes ma 9 so atani 9 atani no mama yes na kwa birthday mama fan cry nkoma me wa stand ogbe birthday dano so nti na me den kra ne ma no there were flood you know yes flood tax force no wono na da no oh nti aba se man fan kra na ma no a wo mbeka se birthday for minute 1 minute na no tax force no e de ne to ano na afi nie ma me ye nten nkankran ya yiri mami mami no man best minister ya regional minister ya or say I worked for it who na say bia waka ne baby na de menyi ne so obetimi akasa say we two fladders e won kran ha e bia na obi na e ka hye na no de bia na wanka na so wakan ye de a ene ono ane ne tibua emua ne ho na emom esum na watu ase kakra kakra wo esum ne de watu ase so oba ye bobs na ode ba ni ntia ene womra Green Hill Street yi so ha Rising Sun opposite ho no street na da ho na omo ye drains wo ha ma ye twa so sei no sa abrosan na si ho no wie esi kwan enti betimi amansuo kura hawo aba ho se wo ne enti omo esi drains no omo ye nano no so omo de kosi kwan no aba se krekra ntimi mfa ho enti no omo atwa so no wa medwiri sa abrosan ye nwu a ahwe ya na maka so best minister am de man no na ye fra kadam enna me of stand ogbe task force no at to ano no